murakaza neza kuri IBTV Rwanda. Hano ndabona umusore mwiza ushimishije, musore rwose ubaha Imana. Ngaho atangira atubwire n'icyo akora hano, nawe akora araririmbamo mu murimo w'Imana ibindi wakora byose. Bikaribo murakoze. Nitwa Rugema Eraridi, ngimba muri korali Besaleri, nkora mu murimo wo gucuranga. Yego cyane, urakoze. Uri umusore? Yego. Umusore mwiza rwose, turi kumwe nawe hano. Hanyuma amateraniro y'umunsi wabonye yagenze gute? Amateraniro y'uyu munsi harimo umwihariko wo gufashwa cyane, twuzuye umwuka wera, indirimbo zaririmbwe zose zadukanguriraga bwiza bwa Yesu. Twafashijwe n'inyigisho twakiriye, nazo ni ngibyo zatubwiraga yuko Yesu nta muntu atakira. Yego, urakoze cyane. Imana uguhe umugisha cyane. Urakoze cyane. Nkuko twabivuze, turacyari kuri IBTV Rwanda. Hano ndi kumwe n'umugabo mwiza cyane, yatangira akatwibwira hanyuma tukamumenya. Amazina yitwa Kamurwango Aniseti. Yego. Nkaba ndi umukristo aha i Remera. Yego. Paruwasi ya Remera. Ariko nkaba nkora n'umurimo w'Imana wo kuririmba. Yego. Muri korali Besaleri. Yego. Hanyuma uri umusore, uri umugabo? Ndi umugabo, ndubatse mfite urugo. Aba ntuye i Kabuga. Utuye i Kabuga? Yego. Ukajya guterana hano i Remera? I Remera. I Remera, kwari kurera? Ni kure kandi ukabarizwa muri korali? Nkabarizwa muri korali Besaleri. Ubishobora gute? Kubw'umuhamagaro w'umurimo w'Imana wo gukunda gusenga, ubwo gukunda umurimo wayo muri rusange, numva bimpatira ko igihe cyose naba ndi mu murimo w'Imana aha kuri paruwasi, kuri umudugudu wa Remera. Yego, urakoze cyane. Ni ukuri ubona umuhate, ntabwo abantu bose babishobora, ariko ujya ugerageza urazinduka muri gahunda zose urazubahiriza neza? Ndazubahiriza, nkazinduka nkakora imirimo yanjye, ndayikora nkayishyiraho neza, ariko ubahiriza n'umurimo w'Imana. Yego. Nkazinduka. Abantu batuye hafi babyumve pe, n'abantu baturutse kure, gukorera Imana ni umuhate gusa, bisaba gusa kuba ufite courage gusa mu murimo w'Imana. Ntabwo bigoye gukorera Imana, ntabwo bivunanye. Yesu yaravuze ngo umurimo wanjye ngo data arakora nanjye ndakora, ngo kugeza igihe Yesu azagarukira. Niyo mpamvu rero iyo dukora umurimo w'Imana tugomba kuwukora tutumva ko bivunanye, kuko wumvisha ko bivunanye ntabwo wakora. Ntabwo wabikora, wacika intege, watangira ugacika intege mu rugendo nk'ubu ukigeze ku ntego wiyemeje. Urakoze cyane. Ubu turasoje amateraniro, ugiye gutaha. Yego, Imana uguhe umugisha rwose kwitabira ubutumire bwa IBTV Rwanda. Murakoze cyane. Tunaendelea kuwapa karibu kwenye IBTV channel, IBTV Rwanda. Hapa niko na kaka hapa, kama ni baba kama ni kijana sijue, atatuambia majina zake, atuambie kama angali kijana au ni papa. Karibu. Okay, asante sana. Jina langu mimi naitwa Jacques Mwindo Jacques. Niko mpapa, niko na mwanamke na watoto. Uko na watoto, haujue namba ya watoto? Watoto wane. Watoto wane. Asante sana. Huko papa mshamuka, wale wanaita washamuka. Na kuona huko hapa kwenye ADPR Remera. Sasa unafanya kazi gani hapa? Nilikuona katika korali sijue. Hapa niko Mkristo hapa ku paruwasi ya Remera. Niko Mkristo wa paruwasi ya Remera, niko musicien na piga drum. Uko bateri? Niko bateri chanter. Okay. Na piga drum ku korali Besaleri ya Remera. Asante sana. Uko mwanamuziki? Ndio. Vraiment. Habari, kazi ya Mungu hapa mnatumika vizuri? Kazi ya Mungu anaendelea kutusaidia, kutupatia nguvu ya kutumika kazi yake. Na hata hivi tunatoka kanisani kusikia neno la Mungu na tusaidia kwa kuendelea kazi ya Mungu.
hapa uko miaka ngapi hapa kwenye paroisi ya Remera? Hapa inakuwa miaka 14. 14? Unapazeekea kweli. Miaka mingi zaidi kabisa. Asante. Kazi ya Mungu inaendelea vizuri? Inaendelea vizuri. Mtu hawezi toka nyumbani mwa Mungu ndio uko kila kitu chote maisha yote. Tena objectif yetu ya kwanza si wote ni kwenda mbinguni. Asante sana. Na neno la Mungu nasema katika kitabu cha Joshua, nasema mimi na nyumba yangu tutatumikia Bwana. Kabisa. Wangu na watoto wote wanaimba mkorale ya watoto na tunaimba mkisa. Madame hapo anaimba mkorale. Wow, vizuri sana. Asante sana. Kazi ya Mungu, endeleshe kazi ya Mungu vizuri. Matunda ni kufika mbinguni, ndiyo matunda yetu tunategemea. Sisi wote Mungu atusaidie. Amen.